Wenji wa mathiga ma goro mwena wa Timboni wondi-ini ya Ikutha kaunti-ini ya Kitui niguo wira aikari ma mwena uyu makoretwo makiruta mari na mwiboko muthenya umwe ni makona mundu wa kuumana njira amagurire. Tuko na mali hapa ya mineral ya aina ya chuma na haina faida kwetu kwa wakati huu. Tangu nishimbe hiyo mawe yangu hata kwa sasa niko na miaka 6 na pato sijaona faida yake. Lakini mimi naendelea na kushimba tu ili nione kama itanifaidi. Kuona wenji wa mathiga utiri na umithio, Aikari ya maugite ukiothiete na mbere kwinjira gicigo-ini giki. Kuna njaa na hiyo madini tunakalia, wakiingilia ndani tunaweza kufaidi nayo. Thengia ya kwaga thoko, wagi wa umenyo wa kwenja mathiga maya na njira ire yagireire ni umwe wa maundu maria magumeire aikari aya. Nataka tusaidiwe na serikali tu. Serikali ndio inaweza kutusaidia ama kutuletea kampuni. Angalia kama vile tunaweza shimba haya madini tuweze kufaidi na haya madini. Gukiri uguo Aikari ya moritie thirikari nene kuingirira ibithurio utonga wa mathiga uria wibithite gicigo-ini giki uria unginyite itemi bari kuongerera utonga wa bururi ona guteithia aikari ma mwena uyu na mawira niguo megune muturire-ini. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Masi, wadia wa Murithi.